ассалому алейкум бинандагони гироми. Нашри навбати барномаи тилоти ахборо аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. равандҳои ҷаҳонишавӣ, бархурди тамаддунҳо, ташвишҳои умуми башарӣ марбут ба иқлим ва гуногун андешӣ дар сиёсати геополитикӣ аз ҷумлаи падидаҳое мебошанд, ки марбут ба ҳазорсолаи нав буда андешидани тадбирҳои муассир, хоса ташаббуси иқлимҳои шоистаро баҳри саодати инсоният тақозо менамояд. дар марҳилаи кунунӣ дар олам ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешоҳангӣ ва иқдомҳои наҷиб аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун кишвари ташаббускор дар ҳалли масоили глобалӣ ва таъсиргузор дар танзими равандҳои сиёсии минтақа шинохта шуд. Иброҳим Назруллозода гузориш медиҳад. 21 январи соли равон дар Созмони Милали Муттаҳид соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ба таври расмӣ оғоз гардид. Пиряхҳо дар ташаккули иқлими сайёра ва бо оби тоза таъмин намудани миллиардҳо одамон нақши калидӣ доранд. Вале бинобар гармшавии глобалӣ пиряхҳо зуд об мешаванд. Барои ҷалб намудани таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳон ба ин мушкилӣ, Созмони Милали Муттаҳид бо ибтикори Тоҷикистон соли 2025-ро соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон намуд. Пиряхҳо муҳимтарин сарчашмаи оби тоза маҳсуб меёбад. Дар ҷаҳон зиёда аз 275 000 пирях мавҷуд буда, онҳо майдони тақрибан 700 000 километри мураббаъро ишғол мекунанд. Пиряхҳо тақрибан 70% оби тозаи ҷаҳонро маҳфуз медоранд. ҳаёти зиёда аз 2 миллиард одамон, аз ҷумла мардуми бумӣ аз обшавии яху барф вобаста аст. ин равандҳо онҳоро бо оби нӯшокӣ ва об барои истифода дар соҳаи кишоварзӣ таъмин мекунанд. ҳифзи пиряхҳо барои суботи экологӣ ва иқтисодӣ муҳим аст. ҳоло дар ҷаҳон 275 000 пирях мавҷуд аст, ки онҳо майдони умумии 700 000 километри мураббаъро ишғол мекунанд. 70% оби тозаи ҷаҳон аз ҳисоби пиряхҳо сарчашма мегирад. имрӯз аз 14 000 пирях дар Тоҷикистон, ки манбаи асосии оби ошомиданӣ дар минтақаи Осиёи марказӣ маҳсуб мешаванд, беш аз 1000 пирях комилан об шудааст. дар баробари ин суръати обшавии онҳо меафзояд. ёдовар мешавем, ки моҳи майи соли равон дар шаҳри Душанбе бахшида ба ин мушкилӣ, яъне ҳифзи пиряхҳо, конфронси байналмилалӣ баргузор мешавад. фароҳам сохтани имконоти сайёҳӣ дар ҳама шаҳру навоҳии кишвар ва бунёди иншооти соҳавию баландбардоштани сифати хизматрасонӣ дар ин самт боиси ба он гардидааст, ки тишондодҳо дар самти воридшавии ҷаҳонгардон ба кишвари мо ро ба афзоиш дорад. вобаста ба ин дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон низ чораҳои мушаххас амалӣ гардида соҳаи туризм дар ҳоли рушд қарор дорад. тафсилоти бештар дар гузориши Муҳаммад Раҷаб Абдуллозода ва Давлати Файзулло. истиқлолият беҳтарин неъмат барои ҳар як давлату миллат ба шумор меравад, зеро дар он арзиши олии ватану ватандӯстӣ ва давлатсозиву давлатдорӣ таҷассум меёбад. он меъёрҳои ҷомеаи шаҳрвандиро таҳким бахшида, дар як вақт ҳаёти озодонаи ҳар як шахс ва олитарин дараҷаи бахту саодати воқеии миллатро таъмин менамояд. маҳз бо ба даст овардани ин неъмати бебаҳо дар мамлакат таҳаввулотҳои ҷадиди созандагӣ рӯи кор омад, ки сокинони кишвар ба зиндагии шоиста ноил гардиданд. албатта бо ба даст овардани истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон зери сиёсати хиратмандона ва бунёдкоронаю ободонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонӣ кабудирзоркунӣ бо як сатҳи баланд ҷараён гирифт ва махсусан таи солҳои охир бахусус дар фасли зебои баҳор ин раванди корҳои бунёдкорию ободонӣ дар маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар бо як суръати бисёр ҳам баланд рушд кард ва албатта имрӯз сокинони шаҳри Бохтар зери сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муттаҳид гардида дар раванди анамин корҳои бунёдкорию ободонӣ ҳамарӯза мо мушоҳида мекунем, ки саҳми арзандаи худро гузошта истодаанд ва махсусан бунёди инфраструктураи замонавӣ, бунёди корхонаву муассисаҳо дар шакли бисёр ҳам замонавӣ ба тамоми шаҳрвандон имконият медиҳад, ки сатҳи зиндагии худро беҳтар намоянд ва ҳамзамон имкон фароҳам меорад, ки яъне ки шаҳрвандон ба ҷои кори доимӣ таъмин карда шаванд ва зиндагии онҳо беш аз ҳарвақта бештару хубтар карда шавад. дар ин замина дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон низ фароҳамсозии имкониятҳо ва ободу зебо гардонидани қаламрави шаҳр шаҳодати гуфтаҳои
сифатҳои боло арзёбӣ мегардад. баҳри татбиқи амалии нақшаву барномаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти корҳои ободониву бунёдкорӣ ҷиҳати дар сатҳи баланди омодагии истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Бохтар нақшачорабиниҳои ободониву созандагӣ дар сатҳи баланд таҳризӣ гардида давоми солҳои охир марҳила ба марҳила амалӣ гардида истодаанд. баъд аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз соҳаҳое ки ҷиҳати рушди иқтисоди миллӣ нақши муассир дорад, ин соҳаи сайёҳӣ ба ҳисоб меравад. албатта тавре ки мо мушоҳида менамоем, солҳои охир ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳӣ дар мамлакат аз ҷониби ҳукумати мамлакат як қатор нақшаву барномаҳо ва стратегияҳо мавриди таздиқ ва қабул қарор дода шуданд ки боиси рушди ин соҳаи калидӣ ва афзаланок дар кишвар хоҳад гардид. таъкид намудан зарур аст ки ҳамон тавре ки мо мушоҳида мекунем, дар солҳои охир дар шаҳри Бохтар инфраструктуре ки сохта ба истифода додани меҳмонхонаҳои муосири замонавӣ, гулгаштҳои зебо, мавзеъҳои хуби сайёҳӣ сохта ва мавриди истифода қарор дода шудаанд ки дар воқеъ ин ҳама имконият фароҳам меоварад ки мо шумораи бештари гардишгарони хориҷиро ба минтақа махсусан ба шаҳри Бохтар қабул карда бошем. имрӯзҳо бо сохта ба истифода додани боғ, гулгаштҳо, марказҳои хизматрасонӣ ва фароҳам сохтани шароит барои сокинону меҳмонон имкониятҳои хуб фароҳам оварда шудааст, хусусан шомгоҳон. дар баробари корҳои ободонӣ дар шаҳри Бохтар ҷиҳати ҷавобгӯ намудани меъёрҳои муосир ва шароит фароҳам сохтани баҳри сайёҳони дохиливу хориҷӣ имкониятҳо фароҳам оварда шуда истодааст. қобили зикр аст ки амалигардии нақшаву барномаҳои гуногуни давлатӣ дар самти рушди сайёҳӣ ва бунёду ба истифода додани иншооти гуногун таъинот баробари рушди инфрасохтори маҳал шароити арзандаи кору рӯзгор барои сокинон дар шаҳри Бохтар муҳайё карда мешавад. маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, шаҳри Бохтар, ахбор. дар шаҳри Бӯстон мунфаршкунии роҳҳои мошингард оғоз гардид. дар навбати аввал асфалтпӯш намудани роҳҳои марказии шаҳр ба нақша гирифта шудааст. соли равон дар назар аст ки бо саҳми мақомоти давлатӣ ва соҳибкорон дар шаҳр наздики 10 километр роҳҳои мошингард пурра мунфарш карда шавад. тафсилоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. дар марҳилаи аввал бо фармоиши идораи сохтмони асосии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд бештар аз 2 километр роҳҳои мошингарди кӯчаҳои ба номи Бобоҷон Ғафуров ва Фотеҳ Ниёзии шаҳри Бӯстон мунфарш карда шуд. асфалти кӯҳна пурра бартараф карда шуда дар раванди таъмиру навсозии роҳҳо аз ҷониби пудратчӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ваҳдат 2018 техникаю механизми замонавӣ истифода гардид. طبق معلومات راههای ماشینگرد این دو کوچه آخرین مراتب سال 2010 پررا نوسازی شده بود و با گذشت بیشتر از 15 سال قطعه‌های علاهیده خراب گردیده این حالت برای حرکت واسطه‌های نقلیات تا اندازه مانع پیش می آورد. همکنون که راهها منفرش گردیدند، حرکت واسطه‌های نقلیات هم به مشکل صورت می‌گیرد. پهنایی راه منفرش شده 11 متر بوده، روزهای نزدیک کشیدن خطهای افقی هم آغاز می شود. موجودیت خطهای افقی یکی از طلبات اساسی بخش راهسازی بوده. انجام این تدبیر در تامین بی‌خطری حرکت واسطه‌های نقلیات مهم است و راه را زیبا و نظرروا می‌نماید. با مقصد اجرای دستور و سپارش‌های راهبریت دولت و حکومت کشور در شهر بوستون در برابر تعمیر و نوسازی راه‌ها و بنیاد انشاءات تعیینات گوناگون با استفاده از امکانات و اقتدارهای موجوده به سبز و خرمگردانی شفت کوچه و خیابان‌ها نیز توجه بیشتر ظاهر گردیده، همساله از جانب کارمندان ریاست خواجگی منزلی و کمونالی در وقت معین شده شماره زیادی نهال درختان همیشه سبز و سایه‌افکن و گل و بوته‌های آرایشی شنانیده می‌شود. بنا به معلومات مسئولان در دوام ماه‌های ینور و فوریه و 25 روز سپارشده ماه مارس در کوچه و خیابان‌های شهر بوستون و قطعه‌های علاهیده نزدیک 5000 بیخ نهال درختان همیشه سبز و سایه‌افکن شنانیده شد. حالا باشد موسم گلشنانی است. طبق نقشه باید تا آغاز ماه اپریل سال روان در حدود شهر بوستون بیشتر از 300,000 گل‌های گوناگون شنانیده شود. مورد ذکر است که دوام سالهای اخیر بوستون به یکی از شهرهای پیشرفته تاجیکستان تبدیل یافته در نتیجه عملی نمودن هدفهای سازنده حکومت کشور دیگرگونی‌های کلی به عمل آمد و سطح و صفت زندگی مردم بهتر و خوبتر گردید.
имрӯзҳо азму талоши сокинон баҳри истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон равона шуда, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон дар ҳамдастӣ бо соҳибкорон раванди созандагиро вусъат мебахшад. дар шаҳр давоми солҳои 2022-2024 бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани 127 иншооти гуногун сокинони зиёд соҳиби ҷойи кор шуда, дар тамоми самту соҳаҳо дигаргуниҳои куллӣ ба амал омад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Бӯстон, Ахбор. имрӯзҳо бо фаро растани фасли баҳор мавсими киштукори пунбадона оғоз гардидааст. дар ноҳияи дӯстӣ ин маъракаи саҳроӣ бо вусъат ҷараён дошта, масъулин мақсад доранд бо истифода аз рӯзҳои офтобӣ дурнамои киштии имсолро саривақт анҷом диҳанд. айни замон барои анҷоми ин тадбир техникаҳои зарурӣ ҷалб шуданд, ки то имрӯз 300 гектар майдони пунбадонаро кишт намуданд. гузориши ҳамкорони мо. дар ноҳияи дӯстӣ тибқи нақша бояд ин мавсим дар майдони 7790 гектар пахта кишт карда шавад, ки аз ин 5000 гектарашро кишти пунбадонаи зери плёнка дар бар мегирад. тибқи иттилоъ имсол майдони пахтазор аз ҳисоби азхудкунии заминҳои бекорхобида 60 гектар зиёд карда шуд, ки ин ҳам каме ам бошад дар баланд бардоштани ҳаҷми истеҳсоли пахта дар ноҳия мусоидат менамояд. давоми 5 рӯз аст ки дар ноҳияи дӯстӣ кишти пунбадона оғоз гардидааст, ки имсол хоҷагидона тибқи нақша 7790 гектар бояд кишти пунбадона гузаронад. то имрӯз 285 гектар кишт гузаронида шудагӣ аст. аз он 208 гектар зери плёнка мебошад, ки ба соли 2025 тибқи нақша мо 5000 гектар бояд кишти зери плёнка бояд гузаронем. имрӯз дар хоҷагидорон зиёда аз 50 адад техникаҳои кишткунанда кора бурда истоданд. боварӣ дорам, ки дар тӯли 10-15 рӯз кишти мавсими пунбадонаро ба анҷом мерасонем. таи чанд сол аст ки дар ноҳияи дӯстӣ ширкати ҷунтаи хатлон синсило фаъолияти худро ба роҳ монда ба кишту парвариш ва коркарди пахта машғул аст. ҳамасола дар ин хоҷагӣ дар майдони 3000 гектар бо усули қатрагин кишти пунбадона гузаронида мешуд, ки аз он ҳосили фаровон ба даст меоварданд. ин усули кишт дар сарфаи об мусоидат карда, аз ҷиҳати ҳосилнокӣ аз майдонҳои кишти муқаррарӣ низ тафовути калон дорад. бо назардошти ин, имсол ширкати мазкур дар майдони 3200 гектар тасмим гирифтааст, ки кишти зери плёнкаи пахтаро анҷом диҳад. ба гуфтаи мутахассисон, бо ин усули кишту парвариш наздик ба 70 центнер аз ҳар як гектар замин ҳосил ба даст овардан имконпазир аст. айни замон баҳри анҷоми ин тадбир 22 техникаи муосири кишткунанда сафарбар гардида, дар давоми 2 рӯз 120 гектар заминро кишт намуданд. тақрибан ба 22 тракторе ки ҳозир кор карда истодам, рафти киштро сурат мебахшанд. дар нақшо мо мехостем, ки агар ҳаво муносиб биёяд, мо ба муддати 16-17 рӯз мо бояд ба атмом расонем. имсол нисбати соли гузашта хеле боду ҳаво хубтар омад, ки барвақттар киштро сар кардем. аз ҳамин ҳисоб хеле барои мо як мувофиқ омадааст, ки мо киштро барвақттар сар кунем ва ҳосилнокиро баланд бардорем. тибқи таҷрибаҳо дар мавзеъҳои гаравтӣ ва нури бахши ноҳия тухмии санҷидашудаи нави дӯстӣ кишт карда мешавад, зеро ин тухмӣ ба иқлим мутобиқ гардонида шуда ҳосили фаровон медиҳад. тавре иброз гардид, тухмӣ дар худи корхона коркард шуда барои кишт захира карда мешавад. мавриди зикр аст, ки таи солҳои фаъолияти хеш ширкати ҷунтаи хатлон синсило дар таъмини дурнамои истеҳсоли пахта нақши муҳим дорад. ҳамзамон бо истеҳсоли ҳаҷми зиёди маҳсулот, корхонаҳои саноатиро бо ашёи аз ҷиҳати экологӣ тоза таъмин менамояд. имрӯзҳо раванди кишти пунбадонаи зери плёнка дар мавзеъҳои муайян гардида тавассути техникаҳои махсус бо вусъат идома дошта, кишоварзон мақсад доранд ҳарчи зудтар ин маъракаи саҳроиро ба анҷом расонанд. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи дӯстӣ, Ахбор. дар ноҳияи Фархор корҳои тозаву ободкорӣ бо маром идома дорад. дар ин замина бо ибтикори масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва сокинони заҳматқарини ноҳия, канали обгузар, ки дар маркази ноҳия воқеъ аст, аз қуму гил тоза карда шуда истодааст. гузориши ҳамкорони мо.
роҳандозӣ ва анҷоми амалҳои нек, саҳмгузорӣ дар ободгардонидани гӯшаи дар мавсими баҳор аз хислатҳои ҳамида ва анъанаи деринаи сокинони қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Бо дар назардошти ин ва истифодаи самаранок аз рӯзҳои офтобии ин мавсим, чандрӯзбоз инҷониб дар маркази ноҳияи Фархор корҳои ободонӣ вусъати бесобиқа дорад. Дар ин замина бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, масъулони ҷомаати шаҳрак ва сокинони ватандӯст, канали обгузар ки аз маркази ноҳия мегузарад, аз қуму гили қабат ҷамъ шуда тозаву васеъ карда шуда истодааст. тасмим гирифтем ки канали обгузаре ки аз ҳудуди ҷамоати шаҳрак мегузарад ба ҷамоати деҳоти Фархор ва ҷамоати деҳоти Истиқлол об меравад, ҳамин каналро тоза кунем. канали мазкур наздики 3 километрро ташкил медиҳад. То имрӯз зиёда аз 2 километрро тоза кардем. канали мазкур аз оби дарёи Панҷ воқеъ дар ҷомаати деҳоти Дарқат сарчашма гирифта, тавассути он заминҳои корам ва қитъаҳои наздиявлигии сокинони ҷомаати деҳоти Фархору Истиқлол бо оби полизӣ таъмин карда мешаванд. аз ин рӯ масъулони ҷомаати шаҳраки Фархор талош вариза истоданд ки ҳарчи зудтар каналро тоза ва заминҳои корами сокинонро бо оби полизӣ таъмин намоянд. дар ин тадбир 7 техникаи пуриқтидор сафарбар шуда қуму гили ҷамъшударо сари вақт бароварда истодаанд. кӯшиш мекунем ки сари вақт каналро тоза кунем ва ҷамоати деҳоти Фархор ва ҷамоати деҳоти Истиқлол ба оби полизӣ таъмин шаванд. ба иттилои масъулон, ҳамасола дар натиҷаи боронҳои пайдарпай ва ба вуқӯъ омадани паёмадҳои манфии табиӣ, ин канали обгузар пур аз қуму гил шуда зарурати ҳарчи тоза кардани он пеш меояд, зеро маҷрои об дар ин канал баланд шуда ба иншооти гуногун аз ҷумла роҳу пул зарар мерасонад. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Фархор, Ахбор. با مقصد پیشبرد کارهای خرمگردانی، وسعت بخشیدن تدبیرهای آبادانی و سازندگی و وسیع نمودن مساحت باغات در جماعت دهاتی محمدالله عبدالله و ناحیه ونج باغ نوی میوه دهنده در مساحت 1 هکتار بنیاد گردید. بنیاد باغ در ناحیه از حساب زمین‌های بیکار خوابیده روی دست گرفته شده. همین گونه روند سبزگردانی در دیگر منطقه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز ادامه دارد، از جمله در ناحیه روشن. شرح بیشتر موضوع در گزارش ماهره طاهر. جهت اجرای دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهر سرسبز و خرم گرداندن کشور، وسعت بخشیدن کارهای آبادانی و سازندگی و وسیع نمودن مساحت باغ‌های میوه‌دهنده در موضع اوبر درگاه جماعت دهات عبدالله و ناحیه ونج در مساحت 1 هکتار زمین باغ نوی میوه‌دهنده بنیاد گردید. در بنیاد باغ میوه‌دهنده در قطار ساکنان ناحیه ونج مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان شرکت ورزیده بهر سرسبز و خرمگردانی سهم ارزنده خود را گذاشت. در جریان کارهای خرمگردانی زیاده از 500 بیخ درختان میوه دهنده از قبیل سیب، نوک، زردآلو، چهارمغز، انار، آلوچه بندک، بادام و درختان دیگر آرایشی شناخته شدند. مطابق اطلاع مسئولین نهال درختان از قلمرو جمهوری دسترس گردیدند. باید گفت که سال گذشته با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان باغ‌های زیاد بنیاد گردیده. امسال نیز این اقدام نجیب راه‌اندازی گردیده ایستاده است. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان انجام دادن معرکه آبادانی و کبود زارکنی، بهداشت محیط زیست، معرکه نهالشنانی در مرکز ناحیه روشن شهرک وامر نیز آغاز یافت. در جریان چاره‌بینی نهال‌های آرایشی و سویه‌افکن از نزد بنای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه تا مکتب اینترنت جمهوری برای کودکان معیوب سن مؤسسه قصر فرهنگ حدود قسم حربی 0444 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی در ناحیه روشن شناخته شده. نهال‌های آرایشی زیاده از 500 بیخ از جانب سردارای سری دولتی در یکجایگی با کمیته حفظ محیط زیست حکومت جمهوری تاجیکستان به ناحیه دسترس شدند. اهل زحمت ناحیه روشن جهت در عمل تطبیق نمودن دستور و هدایت‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مورد به کشوری سبز تبدیل دادن وطن سعی و تلاش نموده اقدام گرفتند تا هفته یک مرتبه چنین چاره‌بینی‌های خرمگردانی را به راه گذارند. ماهره طاهر، مبارکشاه رستم، ولایت مختار کوهستان بدخشان، اخبار. عملشوی یک رکن نوروزی سبزکاری در ناحیه عینی. در این منطقه باغداران با استفاده از هوای مساعد بیشتر در صحراوان و بهر عملی نمودن هدف‌های حکومت کشور در سمت تشکیل باغ و تاکزار چاره‌های مشخص را روی دست گرفتند. طبق نقشه امسال در ناحیه عینی در میدان 156 هکتار بنیاد باغ نو در نظر داشته شده است که تا به امروز کارهای ابتدایی در این سمت اجرا گردیدند. گزارش همکارانیم.
در دوره سیاست موفق حکومت جمهوری تاجیکستان تحت راهبری و راهنمایی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یک قطار برنامه‌ها با سازمان‌های بین‌المللی، اینستیتوت‌های مالیوی جهانی و شریکان رشد عملی گردیده ایستاده است. در دایره لایحه برقرارسازی استوار لندشافت‌ها در جمهوری تاجیکستان با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه عینی در زمین‌های اگنتی خواجگی جنگل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در تابعیت مؤسسه خواجگی جنگل در ناحیه عینی بوده گروه استفاده برندگان مشترک جنگل تشکیل شده بود. در دوره چرابینی‌های سبزکاری مردم مهنتکش دهه پاخود جماعت دهاتی رز زمین بیکار خوابیده واقع در موضع دشت پاخود که زیاده از 100 هکتار را تشکیل میداد از حساب لایحه گرد و بست کرده شده به گردش کشاورزی وارد نمودند که 63330 بخنیال‌های سویافکن و میوه دهنده شناندند. موافق نقشه در سمت فعالیت منطقوی جنگل پروری فلغر در موضع دشت بالای دهه پاخود در دایره شرطنامه اداره‌کنی مشترک جنگل 100 هکتار میدان باغ بالازیک با 6 گروه مردم دهه‌های پاخود، مشباغ، سیران، میانه دهه و فدماواد تقسیم گردیده در بنیاد آن ساکنان دهه‌های مذکور اهلانه کمر همت بستند. شناندن درخت و بنیاد باغ و گلگشت‌ها با افزای اکولوژی تاثیر عمیق خود را گذاشته محیط زیست را با هوای تازه که اساس هستی حیات به آن وابسته است غنی می‌گرداند. لازم به یاد آوری است که آبادی و آسایش، ثبات سیاسی و اقتصادی و همه پیشرفت‌ها از برکت سیاست و خیرات پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میباشد و پیشنهاد شد که این باغ برکت نامگذاری شود. اسام‌الدین غیاث‌زاده از ناحیه عینی برای برنامه اطلاعاتی اخبار. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. برنامه‌های دیگری تلویزیون تاجیکستان باشد. عید مبارک.